Central Obrera Boliviana Oxanguina Campi, Ucamarqui Gobierno Central Oxanguina Campeja, Cámara Tequeja Ut y Oyaparequiwa, 5,5% salario básico Ucamaraqui, 3% mínimo nacional, Ucamata Esquinijaba Pailla, una cámara Nagil Jataiñataki. Presidente Morales Maquiripereja Jausay Arequiwa Gabinete ampliado tanta chau y toquero Ucamata Esquinijama, Aguas del Silala, Umajal Sur y Toqueta, Uñaquipau, Unaka Ut e Ñataki. Santa Cruz Untumarcan Haiche Kamaha Tunga Kimsani Marca China Kawaki Wañaru Puro Wayapalaki Usunaka Utjatapata Ukamalaki Hanwalta Unaka Uñanchia Sitapata. Gobierno Central Oxanguina Caja Ut Eopalaki Machaca Viceministro de Lucha contra el Contrabando Sutini Acampejam Tapau Takpache y Nakawunika Haskinihama Uñanchias Ñapa Ir Nakawinakana Ukamalaki Pokawinakana Ukamata Hanwalta Unika Haluk Ampi Contrabando Ñankachawinakana Utjañipataki. Oruro Marcana Japayapaya Oxanguina Caja Kimsa Caltunca Pusine kilos de cocaína Catunta Oyapu Kumanek Pacalactunca kilos de marihuana Ukamata Hanwalta Unaka Utjatapata Amta Paratiwo y Chaja Kamache de Caricama Takpacha Canwalta Unaka Tapoqueña. Altupata Marcanja Aka Maranja Tunca Pacalconi casos de feminicidio Yankachawinaka Uñinchastis Pawar Minaktoquero Asesino Akana en Chawina Caja Utjaraki. Gobierno Central Oxanguina Cana doble aguinaldo Paillawa Camarana Amta Unaka Utjatapatja comerciantes marca China Cajariuya Usapite Akir Jata Unacaro Cajuk Ampejan Walta Unacampiu marca China Caro Chicanchen Sasinua Uñanchiapraki. Altupata Marcana Alcaldía Nakanta Utjatapatja Akajan Walta Toquet Heicha Kamaha Pacaljo marca China Cao sentencia condenatorio Campi Chicanchi Pucamata Huchanacapata Poca Payanacapataki.